Yo disi gogo yapfuye, agahinda kababaje cyane, inkuru mbi yongeye kuriza abanyarwanda benshi ndetse n'abanyamahanga bararira. Ndavuga aho yari ari mu gihugu cya Uganda, akaba ariho yapfiriye ubwo yapfuye avuye kuri siteji. Uyu mwana w'umukobwa yarangiza akahita yitaba Imana. Ni inkuru mbi, ni inkuru mbi, ni inkuru ibabaje, ni inkuru yarijije abantu benshi, ni inkuru yarijije abanyarwanda. Gusa urupfu rwiwe rwatunguranye, ni mu gihe ikinyamakuru cyo muri Uganda, ndavuga Yago Pondati uri mu gihugu cya Uganda, akaba yavuze yuko uyu mwana w'umukobwa nta ndwara yari afite, ahubwo ushobora gusanga yarozwe. Ese Imana y'isi n'ijuru, turaza kugaruka rero ku bintu bitatu. Ese gogo yapfuye azira iki? Ese ku ijoro ryo kuwa gatatu ko ariho yagiye kuri siteji akaba ari naho yapfiriye, ese ibyabereye kuri siteji ni ibihe? Ese aba bantu bamujyanye mu gihugu cya Uganda bafitanye ayahe masezerano na gogo? Ese baba bafite uruhari mu gupfa kwa gogo? Turaza kubigarukaho rero. Ibyo bintu bitatu nibyo tugiye kwigaho cyangwa nibyo turi burebeho. Nari nakoze ikiganiro mbabwira yuko ngiye mu gihugu cya Uganda. Nageze mu gihugu cya Uganda nsanga ni agahinda gakomeye cyane, ubwo nageze kuri ambasade y'u Rwanda matambutse gatonya nsanga aba bahungu bamanagingaga gogo niho bari, gusa barimo basaba ubufasha. Gusa bahawe ubufasha nabyo ndaza kubigarukaho, ariko rwose ndababwiza ukuri ko nari ndi mu gihugu cya Uganda, gusa n'abantu bo muri Uganda bababaye, bafite agahinda, barakaye. Ndavuga uno mwana w'umukobwa wamenyekanye ku ndirimbo yitwa Inuma y'u Burundi of Jesus. Iyi ndirimbo niyo yamugize ikirangirire, imugira igiherwe, abanyarwanda baramukunda cyane. Gusa yavuze yuko n'ubundi azapfa gogo. Yigize kuvuga yuko n'ubundi ari kubibona cyangwa yeretswe yuko azapfa. Gusa yavuze yuko azapfa ari umukire, ari umuherwe, ndetse isi yose imaze kumumenya. Bivuze koko icyo Imana yamubwiye koko kigiye hanze, kigiye ahagaragara, dore koko arapfuye. Bivuze yuko n'ubundi ngo yari yarabibonye yuko azapfa, bwo yaratangiye kujya abivuga mu bitangazamakuru. Bivuga yuko rero uno mwana w'umukobwa yatabarutse. Gusa ni agahinda, ni akababaro. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka tujye kuri za ngingo eshatu nababwiraga. Ese aba bantu bamujyanye mu gihugu cya Uganda bahuriye he n'urupfu rwa gogo? Kurikirana kino kiganiro paka kirangiye, kubera ko ngiyewe aya makuru nayakuye mu gihugu cya Uganda kandi niho nari nibereye. Bavuga yuko aba basore bamumanagingaga, bamukameraga ndetse bamuherezaga buri kimwe, ndetse amaturo yazaga akabaherezaho kimwe cya kabiri. Ubwo gogo abantu bari baramukunze cyane. Murabizi ko yagiye mu gihugu cya Uganda ajya guperformingayo, arongera aragaruka, akaba yarasubiyeyo. Iki kikaba ari igitaramo cya gatatu yarakoreye mu gihugu cya Uganda, ariko bikarangira apfuye. Ese bano basore ko bavuze yuko gogo indwara yararwaye itari kumwica, ese no kubera icyo koko iyi ndwara yamwishe? Gusa uru rupfu rwa gogo haracyarimo urujijo runini cyane. Gusa abasore kari babiri bamumanaginga, nanze kuvuga amazina yabo, ngira ngo namwe murayazi, bwo hari byinshi nawe buvugire ku ino kamera, kubera ko igihe ushobora kuvuga amakuru ukayazira, niyo mpamvu natari buze gukoresha amazina yabo. Bavuga yuko rero bamutereranye, ubwo yahise agenda akaba nyakamwe mu gihugu cya Uganda, ndetse akajya atangira kurarana ndetse n'abanyamacengesho bigendeye kunywa akabyeri. Ivuga yuko banywaga inzoga barangije. Rero ntabwo bamenye n'igihe gogo yarwariye, ntabwo bamenye n'igihe yapfiriye. Gusa bo babyumvise gutyo nabwo bihutira kujya kwa muganga. Bivuze ngo baramutereranye. Bageze mu gihugu cya Uganda batangira kujya muri bizinesi zabo zo gucuruza amakuru, batangira kujya bamucuruza ku nkoranyambaga zitandukanye, baramwibagirwa. Aribwo rero bumvise yuko yigize apfa. Bivuze ngo rero gupfa kwabo babasore bashobora kuba bafitemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndacyakusanya amakuru neza, ibimenyetso nibibahama nzabajyana muri RIB. Uvuze ngo niyo mpamvu nafashe iya mbere nkajya mu gihugu cya Uganda. Ibimenyetso nibiza kubahama, uraza kureba akari buze kuba.
none reka tugaruke nanone kuri Yago Pondati utuye mu gihugu cya Uganda. Yago Pondati ikiganiro cya mbere niwe wagisohoye, barimo bikarakasa ku itangazamakuru, barimo bavuga uburyo ki yapfuye ku ijoro ryo kuwa gatatu, ngo gusa ngo kuri performance yiwe aho yazaga guperforminga ubwo yari ari kumwe n'abanyamashengesho, ubwo ngo hari kuwa gatatu. Gogo yapfuye kuwa gatatu anavuye no mu gitaramo, bivuze ngo abangaba bavuze yuko n'ubundi ngo yaririmbanye imbaraga kuri stage nkeya, nk'uko ngo amavideo ngo bafite ngo amavideo menshi ngo batararekura ngo kuri ya channel ya Gogo muzasaga ngo bazagenda basohora bikurikiranye. Ni gute batangiye gushinyagurira umurambo? Ibi rero nabyo turaza kubigarukaho dukore inkuru irambuye yabyo, kubera ko aka ni akarengane, aka ni agahinda cyane. Ibi bintu byababaje abantu benshi, bamwe batangira kwibaza ati se Imana koko kwa ibyo yavuze koko irabisohoye? Nimba uzaba umusitari ukabona amafaranga, ukabona icyubahiro, ukabonera igikundiro, warangiza ukahita upfa. Ariko buriya ngo nta muntu buriya ujya upfa ibintu Imana yamusezeranyije itabikoze. Bisobanuye iki rero? Gogo yigize gukora ikiganiro agikorana n'ibinyamakuru bitandukanye, cyane cyane ibinyamakuru byo muri Uganda, koko niho yari amaze kumenyera. Aravuze ngo buriya Imana umugambi be yagutezeho ntago ujya uhinduka. Buriya nimba Imana yaravuze ko uzapfa, ariko ukazapfa hari icyo iguha, cyangwa yenda warabuze nk'urubyaro ikavuga ngo uzapfa, ariko urwo rubyaro wararubonye ukabyara umwana yagira imyaka 2, imyaka 3, warangiza ukahita upfa. Bivuze ngo cya kintu Imana gusezeranyije irakiguhaye mbere yuko upfa, ariko upfuye basi utinjoyinze. Bivuze ngo nawe rero yapfuye aya mafaranga atayariyeho. Rero nimba ukunda Kidasamura TV Rwanda cyangwa ukunda Gogo, kora subscribe ku ino channel ya YouTube channel ya Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uze kumenya byinshi, kubera ko nge nk'umuntu wibereye kuri tele ndaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye, ndaza kubona amakuru menshi cyane. Ariko reka mbanze mbashirireho aka video, muraza kukareba cyangwa karaza kubanyura, cyangwa muraza kukareba, muraza kwikuriramo byinshi, muraza kumenya byinshi, kubera ko ngewe hari ukuntu ngenda nambaye kamera nkafata amavideo rwihishwa, kumva abantu bose ibyo bavuga mukabyumva n'amashusho yabo ari kugaragara. Gusa aya mavideo yo ndaza kuyashyira hanze kugira ngo mwiyumvire abashinyaguzi, abatobozi, abatekamitwe. Mana y'isi n'ijoro sha, reka nkubwize ukuri, ni hatari kabisa, ni hatari. Iyi si ntabwo isakaye. Buriya rero nushakwe, numba wabonye amafaranga yawe uzajye wicara hasi urye, nurangiza ushima Imana uvuga ati haleluya. Hari igihe kigeze kuza ngo ni imperuka, abantu bose baragurisha utuntu bafite, bararya, cyane cyane abanyacyaro buriya bagira ubwoba ngo bazapfa, barangije baraturya batumaze, bya bihuha birahwihisha birashira. Barangije kuvuga ati se Mana ko baravuze ko imperukije, utuntu twanjye twose nkaba naraturi, utundi naratugurishije, biragenda bite? Niyo ni bya bihuha ubu usanga nyine ari ibiki. Ariko ngewe Imana imbabarire, koko ikiganiro nakoze mu gitondo cyari kikubiyemo ibintu byinshi cyane. Niyo mvuga yuko Gogo atitabye Imana, ari puraka cyangwa ari amasininci bari gupakinga cyangwa bari gupanga kugira ngo abasubscribers babone abasubscribers n'abaviews. Gusa ngezeyo nsanga umukobwa yapfuye. Ariko nanone reka nkwereke rero, nkubwiza ukuri, buriya abantu bakunda umupfu, abantu bakunda umupfu, abantu bakunda umupfu. Urebye abantu bari bahari my friend, we wakumirwa, bari bakubise buzuye, abanyamashengesho, abandi yapfuye. Abantu bakunda bapfu. Ni nk'urugero mbwira impamvu abantu bakunda abapfu, sibyo? Jya kuri channel iriya ya Gogo asanzwe akoreraho, urebe amaviews yabonaga nayo yari asanzwe abona, urebe ko atazamutse. Bivuze ngo amaviews yabonaga yazamutse, n'abasubscribers bari gukora, abasubscribers bari no kureba video ze cyane. Ubuse bikamumarira iki kandi yapfuye? Mwabuze kubikora atarapfa ngo base mukubite support n'utwo dufaranga turye akiriho. Ariko dore ngo bura nibwo ngo bari kureba amavideo ye, amaviews yazamutse. Mana y'isi n'ijoro sha. Ibi rero nk'abanyarwanda abantu bakunda abapfu pe. Ngira ngo namwe mumaze kubibona, nk'umuntu abarwariye mu rugo, akarwara akaremba ariko gupfa. Mu gihe arwaye nta muntu uri kumugeraho, ari kwipapa kwimama yenda n'umuntu umwe cyangwa babiri, ariko yapfa amamodoka, amavewiti, amaranji rova akaparika, ngo umuntu yapfuye.
urumva rero abantu buriya ntago abantu batinya urupfu, ntago baba baje gutabara, batinya urupfu bavuga ati nanjye ejo nzapfa. Vuga rero abantu batinya urupfu kandi bakanakunda umupfu, abandi bakarira ku mupfu, abandi bavuga yuko umupfu aryoha. Njyewe nitwaga Kidasamura, urw'inkorgo tubakora rugakonkoma. Ubu ngubu tukaba turi mu gihugu cya Uganda, turaza kubagezaho ibindi bigiye bitandukanye, ariko reka ngaruke nanone ku nkuru yabereye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kamonyi. Reka mbigarukeho, umwambasade wanjye anyoherereje amavideo ngiye gukoraho inkuru nkayibashyiriraho. Ntago nanjye ntuje gusa, ndi kumwe n'umukameramani wanjye, ibindi abarimo abikurikirana ndetse editinga. Icyanjye ni ukurikodinga, wikiwe ni ukweditinga agashyira kuri YouTube. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze, ariko mureke dufate mu mugongo umunyarwandakazi wacu, ndavuga Gogo twakunze cyane, wamenyekanye ku